êrişên ser Îranê berdewam in. Li vir jî xizmên kuştiyan şîna miriyên xwe dikin. Li Tehranê bi sedan kes ji bo veşartina qurbaniyên şer kombûne. برادرم من خواهرزادم برایە من بوو ئەو ژی برازیە من بوو هەردوو دە بۆمبەبارانکردنا لە سەرڕێدا شەهید بوون نا دەما بۆمبەباران پێک هات وان ئۆتۆمبیلا خۆ دابوو ئالیەکی لە سەرڕێیا تەهران قەزوینێ دوێ دەمێدە سێ کەس شەهید بوون. Serokê Komeleya Heyva Sora Îranê ragihand heta niha 13785 yekeyên sivîl di êrişên asmanî de hatine armancgirtin. Pîr Hüseyn Kulîwend got ku ji wan 13785 yekeyan 2383 yeke bazirganî ne û 11293 yeke jî yê niştecihbûnê ne. Neh nexweşxane bi temamî ji kar ketine. 65 dibistan hatine armancgirtin û zerareke zêde dîtine. بچه‌ها چه گناهی داشتن؟ گونەهێ van zarokê min çi bû xewnên zarokên min hîn hebûn. Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiya ya Îranê heta roja duşemê nehê adarê zêdetirî 1200 kes hatine kuştin. Ku nêzîkî 200 jin û 200 zarokên dibin 12 salê di nav de ne. Hejmara birîndanên sivîl jî 10,000 kes derbas kiriye.